lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biag ita ket manipod ken ipagayam tayo a Gemma. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay ti nabara a panangkablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama nga inkam dengdenggen iti inaldaw. Kastameten kadag iti padak anaayat adumdumngeg iti daytoy a programa. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan gapu iti apagbiit aragsak anang ted iti saem kanyak. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti ag salaysay. Insan! Oh, ada ka matinsan, Walter. Nasapakan sakit di ngay malatiw ah. Insan! Aywan, malagip mo ka diti unak ngayam amukan ka? Ah, jay ko na mga road rider, insan. Insan! Saan nga isutim ako na gwapo akas kanyak? Angam nasingpat. Anya? Sika talaga, Walter. Amom, insan. Sa anak matkat nga agbirbirok iti gwapo. Ti birbiro kag iti may sa lalaki kat jay mangayat kanyak iti napudno. Tauray kukwa na amin ak kinagwapo no sadot ken artekmet ay uray saanan insan. Gusto ka insan. Kahit ni Patrick day ta. Iso ti lalaki a birbiro kam. Kan talaga aparakan ka. Anya? Kasano ka kumamat anak kasigurado iti dayta insan. Kat ni ultimo aniniwa na dayta a Patrick kat jakpay nakita. Kinapudno na insan kahit nag-text itay. Kuna na nga umay nakapasyaran. Ha? Kaya't mo asawan, umay ita dito'y balay? Insan. Kurso na anak kami ni Patrick aparakan ka. Tamalaksid anasingpet. Nagagatpay. Isa mamatiak nga wan ti agbalin na parikot. No bilang da kayo ti agkagasat, insan. Anya? Pudno ti bagbagak, insan. Makita ngamin, nga doon nagitibanag ang pagparehasan nyo. Kas ko ba iti anya, insan Walter? Ag-rides. Kahit wasawan, tag-motor. Ag-road trip, kas jay. Isma, nas ka na makabagamam mo kayon. Iti kas na, saan na makabirok iti sa balay? Hi, Gemma. Oh, Patrick, nagsubli ka mat. Apay, ada na lipatam? Kuha, awan. Gumata ang iti soft drinks. Nagbarang amin ti pa naman. Kaya't ko ti uminom iti nalamiis. Ah, okay. Mabit lang nga ro data mga laak. Oh, at to yung tigat-gatangan ma soft drinks, Patrick. Agyaman ak, Gemma, ha? Oh, bayad ko. Oh, at to iti suklim. Agyaman ak, Miss Beautiful. Awan anyaman na, Patrick. Uwan gayam, Gemma. Anya day jay? Amangan na mabali na maala ti cellphone number mo. Kan Facebook account mo. Ah? Kat mabali na. Putoy nga rodan ti cellphone mo. Ta-type ko ti number ko. Kan Facebook account ko. Agalas 10 matgaya man iti rabi. Ay, nagbit mat na ti oras. Idulin ko na iti lesson plan. Ituloy kong tumanan inton bigat. Ay, makaturturog ako na talaga. Asino nga tamat ka? Chat iti kastoy nga oras. Ay, ang basag magpaisak bayang ka maturog. Imat gayang Patrick. Hello, Gemma. Nakariin ka kadibay. Ang mga numabalin nga umawag hak. Diyak ngamin makaturog. Kaya't ka kumakasarita. Kung nakamaturog ako nga umawag ka nung pa'y mati Patrick. Replyan.
Maturog ako man. Namno ko na mga umawag ka. Mabalin lang tamad. Send ko na. Umawawag mo't ngagpay sugtilo ko. Batak manlangan. Iti kasta. Awan mo't may bagbagana. Hello, Patrick? Ay sus, italaang manon ang makitak ti kasta kinaragsak mo anak ko. Pagat lapayag mo ti isam mo. Apay, boyfriend mo ka din ni Patrick. Ninanang di naman madlaw na. Amo, manak ko, awan mo't kadakas na no bilang. Agpada kayo mat nga addan iti husto atawan. Malaksid iti dayta, addaan kayo matan iti natalgad at trabaho. Kan maysa, makitak mo't ti kinasingpot ni Patrick. Saan laeng adayta, na respeto pa eh. Kaya't yu asawan. Kaya't yu mat ni Patrick para kanyak nanang. Ay katwan nulakit di tagin inayat kayo. Asino ak kumangay mo't amang lapad iti pagragsakan nyo anak ko. Agyaman ak nanang. Sumbatam kit din, iti kasta, mapagsasaritaan tayon adagos ti panagkalay sayo anak ko. Magagaran akon ang maaddaan iti apo ko. Anya? I love you, Han. Thank you for making me officially yours today. Sus! Adapay mo't pa English mo Amangan mo't no aging galang iti damo day tanga I love you, man. Sana. Di met nagkariyakan ka. Asi ka lang ti babae nga ayatag. Aging gatong palbiyag ko. Si ka lang ti babae nga ayatan. Kanipatag ko. Aging gat maudi nga angas ko. Talaga? Uwen ko nakalangaro din. Sika kat siksikan tula ti babaeng agtagi ko iti puso. Sika, awan sa bali. Gemma Villanueva. Agyaman ak Patrick. Namnamaam asiksikan tula ang matilalaki nga ayatag. Kan ipatid ko aging gatong palbiyag ko. Sika kat sikala ang tilalaki nga agtagi ko iti puso kan kararwak. Ikarik na iti batog ko alangit. Patrick Villanueva. Agyaman Han. I love you so much. I love you more. Ikarika di kanto pulos panawan. Di kanto pulos paldaangan. Ipaay ko ti aglap-lapusanan aragsak. Ket agden nata aging gatong palbiyag. Anawaan ka lang nga rudan itay. Ngam imbis nga inayadam ti agpatara iti motor. Saan mat taing karkaro mat apinartakan tinagmaneho. Di mo pa'y kayat. Kita man nakaawit ta adagos. Nagbihit sana ya. Apay ayang agdardaras ka. Di na kami mawatan, Patrick. Amom ka di delikado ti kastangar aramidam. Kasanon no maaksidente ta. Wano, saan adamang dongpar ka data? Okay, sorry. Pasensya ka na. Kaya't ko lang mata makaawit na dagos. Angam, Una, tapno ado kumapay nga oras ti panagkadwata. kat agkadwata mat agasawatan. Saan ka di? Iso nga agdandan natan. Apay ka di aparikot ti oras ti panagkadwata ha. Di na kami maawatan, Gemma. Anya ti jak maawatan. Ibagam ngamin, iti kasta maawatak. Alas 7 ti agsapa asumbra ka iti pagadalan. Tap na mangisuro. Alas 4 kanto iti malan a makaawid. Sumra kakmat iti trabaho iti alas 8 ti rabi. Panunuto man na imbag. Kasla talo lang nga oras ti panagkadwata. Abak tapay kid din ti LDR iti kastoy a sitwasyon ta. Patrick, Kastoy ka diya talaga ti agasawa.
Imbes nga't adda ko mga adda oras tayo titunggal may sa. Saan man? Tad-ado ti oras tayo ti trabaho ta. Nala, hustonan. Okay. Maawat akong ti kayat mo asawan. Pasensya ka na ni. Gemma, Okay. Quality time. okay. Quality time, honey. Flowers for you, honey. Wow. Red roses. Happy Valentine's. Thank you, honey. Happy Valentine's too. I love you. I love you more, honey. Ala, umay kalumugan na iti motor. Ag-road trip naman. Kalpasan na mapantamangan iti paborito ma restaurant. Wow. Treat mo? Of course. Okay, go. Apa nagpasundo ka pa lang. Katadamat motor mo. Di mo kayat? Ha? Siyempre, kayat ko ha. Sigamat. Uy, itaak lang manan ngagpasundon niya. Masadutak namin ngagmaneho. Naglalambing lang naman. Ayaw mo? Okay, okay. Sana bale, tay talaang mat. Amok mat amabambanog ka iti night shift mo. Alawanan. Umay kanta makawid ta adagos. Kayat kan nga agkan kan arakupan. Anya? Sige, ngam inayada man ang tiagmaneho, ah? Ne, kadalan ka no partakam ti agpataray ti motor. Ah, uwan ka na eh. Ala, lumugan kan, han. Kita man, bagay ko mutlang da ito'y jacket ko ngayon regalo, honey. Nan, Ah, kita akman. Sumango ka, kalpasan na, agtalikod ka. Kita. Wow, bagay mo launay, honey. Talaga ang maibagay matlang iti kinagwapok. Wan ah, syempre, siyak tinagpili. Iso ang may bagay unay kan ka. Ayos ah. Nanayunan man nga rodon ti pogi points ko na. Wan ah, ngam to'y regalom kanyak ngay. Helmet mat. Helmet anang idulin iti kinapintas ko. Ha? Dahil tati napilit nga regalo. Tapno protektaran na ti ulom. Saan ka tatapno idulin na ti kinapintas mo? Agam, kaslakas dyan mo't langan ha. Tapno siyak lang ti makakita iti kinapintas ti asawak. Anya? Agaw ko lang tayo dyan, honey. Amok mo't asisyak lang ti lalaki. Ngagtagi ko iti pusam. Sana ya. Katuan, iso nga awan rumbang apagdanagam, Patrick. You're the man of my dreams. Wow! Nagpintas matan ti shoulder bag mo, Donna? Of course, friend. Ingkarigatak aginatang. Ngamin, awan mo't mauray ko amang regalo. Anya? Diyan na! Diyan na! Oy, Insan Walter, apay ngagdardaras ka? At da nga min nakita ang aksidente ang motor iti saan unay nga dayo. Kaslamot tayo motor ni Patrick. Ah? Imposible. Masigurado ka nakaawid ang dadya iti kastoy nga oras. Uy, Walter, saan man at bagbagam? Saan anasaya at rabak day tanya? Saan na ka mang rabrabak? Panagkunakit sana ka nagbidot iti nakita. Ay, awagan man kiti ni Patrick. Damagam no sa dino ti ayan na. Darasam! Mabit lang. Ay, sapay ko maata nagbidutak lang tinakitak. Di naman sumbatan tiyawag ko. Ana, yan ada yung Diyos ko. Ala, awagam na ta. Aging gatsong bata na. Manang Raquel, apay akas namat ang titsura ni Patrick. Sigon iti doktor anang tamingkan ko, ana. Kumatos ka no ita, tikabsat ko. Anya, kumatos ko naman ang Raquel. Gemma, Patrick, amo ka bang mangagnag? Di mating ka rin madi nagtupanawan. Di mating ka rin ngagdanatan agigatong palbiyag. Pangasin, Patrick.
anak ko mamat panawan. Lumaban ka, Patrick. Lumaban ka. Anak lang dito'y sibay mo. Di ka to pulos panawan, Patrick. Anak ko, manong nga aldawan nga awan impapaw nagmo. Pangaasim tamangan ka kumamad. Amangan no anya pa'y ti mapasamakan ka. Gapoy ti saan mo apan panangan. Nana. Adda ka asit ti Diyos, anak ko. Amok adin abaybayan ni Patrick. Kasanon no saanan ang makaring ni Patrick, nanang. Kasanon no mapukaw ko ti asawag. Kasano agpayen, nanang. Di ka ngamin agpanunot iti kasta, anak ko. Ti aramidom kit di ita, kat dawatom ti panarabay ti Diyos anamarsuan. Amo, kan mamati ak nga ispalan na iti pagkat ti asawam. Nanang. Ay, Diyak langit di ka ba alam no at danakas ang mapasamak kan kuan, nanang. Security CT scan result ni Sir Patrick. Ada blood clot iti utak na. Medyo delikado ti kasasad na. Saan lang may sa ti damage na, ma'am. Anya di kaya ti asawa, doktor. No sana madaan iti puot iti unog ti 48 hours. Manipod ita. Amakan no santo na makalasat. Agam na makapuot, iti imbagak nga oras. Ada posibilidad na asari na makakita. Gaputan na apiktaran na iti urat a konektado iti matahan utak na. Tinapatag, agbiag ti kabsat ko, doktor. Doktor, orean niya pa'y ti mapasamak iti asawag. Awatag. Aklunag ti anyaman nga agbali na kasasaad na. Ay wanak aging gatong palbiag. Basta agbiag lang ni Patrick. Iso pa nga asiyo. Aramidan niyo kumaamin akabalan niyo amang ispal iti asawag, doktor. Amam ka ni. Manipod impakita ni Walter ti Facebook account mo. Inayat kan. Nainlava ka dagos kan ka. Saan lang agapoy ti kinapintas ti langam. No diket gapoy ti kinapintas ti panagpuspusom. Saan na dayta? Gapo pa iti kinasingpat kan kinagagat mo. Gapoy ti prinsipyom iti biyag. Anya ka kandi. Laglagi pa mga datapay lang dito'y ospital. Di ko mapanagin bag mo ti panunutam. Saan kat atila ibagbagam? Pud na ti pagbagak. Ada ko mapabora dawatag. Anya dayta. Ibagam laan. Uray anya. Aramidag para ken ka. Ti kayat ko. Kanayon kanto ko anaragsak. Jaksamat din matumpal ting karek. Ngaayatan kan ipatag ka. Kan agdan nata aging gatong palbiag. Aha. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Patrick. Ipatpatag kan ayatan ka unay-unay, Gemma. Anya ka kadi. Apay kas tamatan ti bagbagam. Agimbag ka pa'y. Saan ka di? Agdan nata pa iti mabayag. Agingga ang maadaan ta iti anak. Pangasim, Patrick. Lumaban ka. Di ka kumamat maawanan iti namnama. Sika, kat siksikan to lang ti babae. Ngagtagi ko ay ti puso kan kararwak. Ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Dayta kuma, di ka na yun lagipam. Agbiag ka pa'y, honey.
agbyag ka pa'y. Patrick! Patrick! Agring ka! Tagay na plagayam. Kung naglakit din no. Patrick, apay ngay, naglamiis matanti mati asawak. Patrick! Patrick! Doktor! Doktor! Patrick! Lumaban ka, Patrick! Mga asim! Michael J, please. Apay ngayon sa niyo, doktor. Apay! Time of death. 10:35 p.m. Saan, doktor? Saan? I-CPR yun pa yan. I-CPR yun pa di asawag. Saan nyo asardangan? Aging gangag subli di angas na. Pangaasiyo. Pasensya kayo, ma'am. Ginamit mi amin ang nakabalan meetup no may espalti pasyente. Nakita yung mat. 30 minutos nga isi-CPR mi. Ngayon, talagang awanan. Nalamit nga aking kalangan ni Jai tintinti Diyos ang biyag ti asawa yo. Sana po no dayta. I-CPR yun pa'y doktor. Pangaasiyo. I-CPR yun pa'y di asawag. Gemma, agkalma ka kumalaang. Manang Raquel. Apay ngay, awan aranami din nagiti doktor. Imagam tay CPR na pa'y ti asawak manang. Mga asim. Husto na nading ko. Aklunan tayon ti amin. Aklunan tayon nga awanan ni Patrick. Saan na po no data? Saan? Patrick! Ang subli ka! Patrick! Apay ngay matinak, Patrick. Apay. Kasangay ko ita. Ngamawan ka iti sibay ko. Nagsaor ka, Patrick. Nagsaor ka. Si nanay nakakan ayon tangagkan kadwa. Ngamapay a pinanawan akmatlaang. Intugot naglakuman. Anya ngay tiaramidak ita. Katawan kamatan. Gusto na itahan ako. Umay kanta agawitan. Umayon ti todo. Amangan no agsakit ka pa'y. Dahil tangarot ti kayat ko mapasama ka nanang. Kayat ko ba't ti matay? Gemma, Kayat ko ti matay. E di kas na makadanak matlang ni Patrick. anak ko. Anya laon ay tinagpasulak kiti Diyos. Apay akastoy kasakit tilaklag amag ita. Apay nanang. Apay. Anya laon ay tinagpasulak kan ka. Tapno aramidam kanyak ti kastoy. Apay masapol nga alam ti asawag. Apay nga ti asawak pa'y laang tinakapasamakat ti kastoy. Apay! Saan anak ko? Saan arumbang asidaram ti Diyos? Amo, kan mamati ak nga danapimpintas ang plano na para kada kayo kinipat. Iso apang nga asim, di ka kumaagsao iti kasta. Nanang. Dawatom kit diti panarabay na. Iti kasta kat iwanwan kan tulungan na kaamang lipat. Kan mga barwana para itinapimpintas ang masakbayam. Friend, no kasapulam ti kasarsarita, awagan na klaang wan, amumat, one call away aklaang. Sige, friend. Agyaman na ka. Awan anyaman na, friend.
Da kayo nga, manang Raquel. Awan ti rin ba nga pagdanagam, Gemma? Itulod da kami ni Walter. Agan-anad ka kumakanayon, Wan. Uray awanan ti kabsat ko. Kanay unam tulat ta kuma ti umaidya balay. Sige, manang Raquel. Katagyaman ak unay. Ti kasayatan nga ramidem. Agi na nakainsan. Kita mo, nagdakkel ti kimuto nga. Wan nga agpay so friend. Nasken nga isublim ti sigot aganay kay mo. Itikas na, makasubli ka matan iti trabaho. Ken Maysa, amok asan akayat ni Patrick abaybay am ti bagim. Sigurado ang maladingitan matlaang dayjay. No makita na ti panagladladingit mo. Cheer up, Gemma. Saan pa'y akanibusanan ti lubong ading ko? Maawatak ti marikrik na mita. Patsyag akabaulam asarangatan da gito'y apan lubog. Ada kami lang dito'y amang ipatpatag, kan mang suportakan ka. Dahita ko matikanayon mo alaglagipan, ading ko. Gemma, anak ko. Nakaarakop ka manan itiladawan ipatrik, anak ka, frame. Aging kaitan. Tsak pala ang maaklon nga awanan ni Patrick, nana. Nagsakit a panunutan. Nga pagbit lang tintad ti Diyos a panagdan nami. Kaya't kumatan ti mata. Di ka kumamat ang sao iti kasta, anak ko. Siyak ti madandanagan iti kasta nga ibagbakam. Napainam ti Diyos kanyak, nana. Aday takam anuhin, anak ko. Di naman laing palubos matngagdan na kami. Iti uray makatawan lang. Nagsaam, nanang. Nagsakit a panunutan. Anak, uray manupay nga aldaw dayta. Manu abulan, manu atawan, manu adikada. Agyaman tayo latay ti Diyos. Ngamin, impabulod na ni Patrick. Uray iti apagbiit laeng akan ito. Nana. Uray iti apagbiit laeng akan ito. Naginnayat kan nagbalin kayo anaragsak. Banag arumbeng na laeng apagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Nana. Amok amarigatan ka amang lipat. Nang runak at nakasingsingpet day di Patrick. Amok nga atidog apanawan ti panagladingit mo. Aging ka nga aglunit ti sukat di tapusom. Angam saan mo kumanga ulitin pa'y a questionaran ti Diyos. Di ka agung ungat kankwanan. Di mo sidsidiran, anak ko. Nana. Ngamin, uray apagbiit laeng akan ito. Kat inted na kan ni Patrick. Saan ka di? Wen, nanang. Amoyo ka di. Ani Patrick ti kapintasan a regalo ti Diyos kanya. Husto ka, anak ko. Di karumbeng nga umibat iti Diyos. Panunutom dagiti naragsak akan ituyo iti da iti Patrick. Kanayon mo kumaalaglagipan. Nga da kami laeng ditoy amang ipatpatagken ka, anak ko. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas.
Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita ket nagapu kani pagayam tayo a Hazel manipod sudipen Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailingad na kumalatan itinagan a Hazel. Agnanaed kami ita ditoy sudipen Ilocos Sur. May saak met kadagiti naayat a dumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang ditoy YouTube. Ket pakaragsakan mi unay gaputa saan laengan nga iti radyo ti pakadenggan mi kadagitoy a programa. Sapay kumata itultuloy ti agaramid pay kadagiti adu a drama. Iti kasta ket adamet dengdenggan mi iti inaldaw-aldaw kabayatan ti income panagtrabaho. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin apadas ko. Ket sapay kumata mapili yumat nga idrama ti pakasaritaan ti biag ko. Adda idi kaayan-ayat ko. Iso ti makuna a first love ko. Iso na laeng tanagsakit daytoy ket nasapa nga insublina ti bulod na abiyag. Talo atawan mi met idi anagayan-ayat ken ni Charles. Nakasingsingpet ni Charles. Adda aminan kenkwa na agalad ti maysa a lalaki, abirbiruken ti maysa a babae. Inayat ken inpateg ko ni Charles, iti nalablabes pay ngem panangipateg ko iti bagik. Kasta unay aliday kan sakit tinakam, tinariknak, gapu iti ipupusay na. Ngamay tilikudan dagitoy apasamak, adamay sa atao anangan andingay kanyak, iso ni Elmer. Best friend day di Charles. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Husto ko man tayo panagsangsangit mo, Hazel. Bye-bye anak ko malang, Elmer. Kaya't ko nga ipapas ti marikrik na. Nagsakit. Aging gayda. Kasladyak pailangan kabailan nga aknunan nga awanan ni Charles. Maawatan ka. Maawatak ti marikrik nam. Amok ka na sakit. Amok ka na sa ti pagdaldalan namita. Hanggang pangasim, padi mo kumabaybay ang tibatim. Kan may sa awanan ni Charles. Panawan mo tayo tapno lipatam. Ti kasayatan nga ramidam ita. Ag-move on ka. Iti kasta, makarugi ka manan. Kasladyak kabailan na lipatan ti lalaki nga inayayat ko iti kastahunay. Sigamot lang ti marigatan iti kasta nga aramidam, Hazel. Gusto nan, basta kanayon mo kumalaglagipan. Nga daklang dito'y sibay mo. Kat di kan tupulos panawan. Sigurado ka ka din iti dayta desisyon mo, anak ka. Wan tatang, mariknak nga ayatek mat ni Elmer. Madak ko. Sa anak mo ako muntra iti ayan-ayat yo ka ni Elmer. Iso na lang. Tatingi-tingim kumapayan na imbag tirik nam. Tatang, Amang ano sila ti marikrik nam ka ni Elmer. Saan ka nga ayat? anya ti kaya Joshua tatang. Hazel, anak ko. Agduma ti asi ka na ayat. Mabalin nga ibagam ita nga ayatem ni Elmer. Gapaw tamasyan ka kenhuana. Saksi ak iti ayan ayat yo iti day di Charles. Amok no kasano ti panangipatagyaw iti tunggal maysa. Tatang, dua tawanan tinapalabas. Manipod na tayo di Charles. Aklunak nga inayat ko dayto iti kastahunay. Ngam na amiris ko. Asak matlaang ti marigatan. No agtultuloy ti kastoy ariknak ken kuana. Sa bagay matkit di
kasi tinakon-akon na nakaw. Agduma ti ayat ken asi. Sapay kuma, tawan to ti agbalin na parikot iti nagbertan nyo ken ni Elmer. Panagkunakat awan mat siguro, tatang. Sapay kumangaro na nakaw. Makita kit diti kinasingpet ni Elmer. Natanak nga desisyon. Isaw amamati ak na anayas ti agbalin a relasyon niyaw. Ay napasensyakan, Elmer. Naladawak iti oras ang nagtunagan ta. Okay lang, Han. Amo mada ka na ayaw na ka nakasagana nga aguray kan ka. Happy anniversary, honey. Ay, wow! May pa-flowers pa si Mayor, ha? Siyempre, mata. Thank you, honey. Happy anniversary to. Nagbiti pa naman na niya. Wani rad. Kasla ka ano laday di. Ita, dua tawentan nga agayan ayat. Wan nga ron. Katagyaman na. Ngamin, ada ka akanayon iti sibay ko, Elmer. Amom, nabayagan na kayat ko nga ibagaday to ikan ka. Tian niya. Asi ka lang ti babae, akayat ko ama ka din na. Aging gatong palbihag. Elmer. Will you marry me? Siyempre man Agyaman na kay Sel. Amom, pinaragsak ng unay. Apay nga ron nga giwa ka matlan. Ha? Ako? Di ka tanang. Okay ak lang, ani. Luwan ni ragsak da ito eh. Kanuray na masaktanak man. Adayo anapat pataglat ti panagayat ko kan ka. No kasta, engaged kayon ka ni Elmer, friend? Wan, friend. Ay na, maragsakan ak unay para ken ka, friend. Kablaawan kayo ka ni Elmer. Kamaudyanan na, agkalay sa kayo matlaangan iti mabiit. Agyaman nak, friend. Ammom, friend, ure kas dyan tinapasamak kada kayo iti Daddy Charles. Makunak anagasat kalata iti love life mo. Ha? Pagkunamot, friend. Ngamin, nakasarak ka iti kas ka ni Elmer. Ha? Pudno anapukawan ka. Ngam panagkunak at kasla subsubra pa iti naisukat. Wino dimtangkin ka. Ang talaga ka di anamin pinsanan analipatam day di Charles? Anya ka kani, friend. Wan ko naklangarudan. Ni Elmer itantay ayata. Isu ti amin ko. Isu ti biyak ko. Sigurado ka, friend? Ha? Ni, anya ti kayat masawan. Ha? Ay, kwa. Awan matkit di, friend. Basta naragsakak para ken ka. Katsapay ko ma, taag tultulo yan, tinasaya at alinangan nyo ka ni Elmer. Kan sapay ko ma, tapod no analipata mo day di Charles, friend. Hindi ka nga din nagsangsangit, honey. Jacket, makita ka kasta. Diyak ka ba ilan na mapukaw ka, Charles? Lawanak to man iti sibay mo. Amok wag na na yung lata. Tikadak kita pusom. Saan ka di? Hazel, honey. Charles. Ayatan ka. Unay. Hazel, Charles! Charles! Saan din ang panawan? Charles! Hazel, agreeing ka. Apay, anya ka dito mapaspasama ka na. Elmer, pasensya ka na. Nagtagtag ay na bakla.
Hindi ka di man ang Charles. Ato'y tidanom. Uminom ka. Tapno mabang aran tirik nama. Ang yaman nak, Elmer. Ala, ituloy mo ti maturog. Itikas ta, makainan na ka. Amangan mo bandog mula dahi ta. Agawid akmutan. Umayak tumanan inton bigat. Apay akaslag sasadot madnil marapi manaw idirabi anak ko. Nagapa kayo? Ha? Ni, saan matatang? Ay, naglaw ko nga may nakasla sa bali ti Jarna. Kasla na unag ti pampanunutan na. Apay nanak ko. Anya nga tati kaya't asawan ti kanayon apa nagparik na ni Charles kadagi ti tagtagainak ko. No kasta, natagtagay na mo manan ni Charles. Wan tatang. Nalabit nga iso ti kanayon apang panunutan ni Elmer, tatang. Apektado nga min unay no may papankin ni Charles ti salitaan. No may papanit day ta. Saan ko man ngagpapiktaw? Apay pagimunan na pailang ay ati tao nga awanin dito'y lubaw. Tatang, Para kanyak, awan ti kay papanan, dagita tagtagainap. Bunga la siguro tinalabas apa nagpampanunot mo day ta, anak ko. Ang mga nukurang kala itiin na. Di mo nga minlabsan nagpanunot unay. diyak man mo, tatang. Kasla mariribo ka ng unay. Awan ti rumbe nga pakariribukam kadagita tagtagainap mawanakaw. Awanan ni Charles dito yabiyag. May relax mo kit dito panunot mo. Tanay, umadanin ti panagkalay sayo ka ni Ilmar. Ay ayatan na kadimot lang, Hazel. Siyempre, Apaya sakti piniling. ngamin, nakita kan kadagi ti birbiro kak iti may sa lalaki. Inayat na kadi. Tapno lang malipatam ni Charles. Elmer, amo mat dagiti naglabasak. Saan ka di? Siyak tagsalsalodsod sana ya. Sungbatan pa'y tisalsalodsodak. Elmer, Ay ayatan pa'y lakadi ni Charles. anya ka ka di, Elmer. Apay kas tamat ng dagiti bagpagam. Ay ayatam ka di pa'y ni Charles. Saanan? Nabayag kun alinipat ni Charles. Sigurado ka kadi ni tirik ng kanyak. Talaga kadi nga ayatan na kon. Wan, ay ayatan ka. Ngamin, sikat ti amin ko. Sikat ti biyag ko. Ay ayatan ka. Ngamin, sikat ti nang bukal manin iti kinatao. Kalpasan dagiti liday ang naglabasak. Ay ayatan ka. Ngamin, di nagpulos pinanawan. Kanayon ti kaadam iti sibay ko. No bilang agsublipay ni Charles. Asin na ti William. Iso, wano siya. Elmer, amumat asanan ang mapasamak dayta. Saan ka di? Sungbatan ti salodsod ko. Asin na ti William. Iso, wano siya. Anya ka ka di, Elmer. Apingar aramidam ti kaste kanya. Basta sungbatan ti salodsod ko. Iso, wan, ni Charles Tipiliat. Dayta ka di ti kayat mo ang mga gana. Ni Charles Tipiliat, nawatam. Asin wak ngarod kan ka. Anya ka ka di, Elmer. Kanayon mo kumalaglagipan nga dakla dito eh. Adakla ang amangay ayat kan ka. Ket jakto pulos mauma amang iparik na iti dayta. Asi ka lang ti babae ngay ayatek. Uray sana siyak ti pinilim. Ay na, Elmer Barok. Gusto ko man day ta apan agin ilong mo.
Manon nga aldawa kasta ka. Baybenta kumana na. Kahit kung ipapas di sakit. Marikrik na. Sakti ka na nga daitis, ibay na. Sakti ka na yun na mga nandingay kan ko na. Sakti agdama kayan na yat na. Kanagkalay sa kami iti mabit. Ang mabay. Abay aday jay pala Charles ti pinili na. Abay. Elmer, anak ko. Nagsakit. Nagsakit ti parungong ko. Kasla madudog ti puso kiti sakit na. Abay asak pa'y. Abay nanak. Ay, husto na nako. Kasta una yun na barita ko. Agdal na ka kuma. Di ka aglaaw-laaw. Kababain ka na kiti ka aruba. Awan di biyang da. Ngamin, di damo di. Marigrik na. Di damo. No kasano kasakit ti mapaspasara kita. Kapulangit ti maysa na tayo. Wala nang. Karibal ko ti maysa. Tawa na bayagan na di maga. Elmer. Abay nga, supay lahat pinili na. Katadak mo lang dito. Abay nga Diya ka muna niya ti parikot yung kinihisa na ko. Ngamnoan niya man day ta. Panagkunakat na sa isaya at no pagsaritaan niyo anay ba? Saan a solusyon ti panaginom iti parikot yung anak ko? Anang. Anak ko, saan arumbang apagimunam ti taoan at tayan? Si kadada dito'y. Da kayo ti kanayon nga agkuyog kinihisa. Isu asika nga ruday ayatan na. Saan? Panakiputas na lang. Ay na anak ko, saan ko maatila pampanunutam? Tinasayat nga aramidam ita. Kat kasaritam tinopyam. Agsarita kayo itinalapat. No kasta friend, talungal dawon nga awan-awag kan text na Elmer ken ka? One friend. Kan saan matan anap na panidya balay. Nalabit nga agpalpalam may islang da jay friend. Di ka kadiuna agdanag. Amok nga awagan na kan tumatlaang. Nasaktak unay tirik na friend. Si kan tumat ngamin. No apay mat ani Charles ti pinilim, idi pinagpili na ka. Natural ang masaktan mo't jay tao. Diyak amo, friend. Diyak amo talaga. Mariribukan ako na Ay, jak manamukin ka friend. Pinilim kit din ti tao nga awanan. Insukat mo iti tao anangan andingay kan nangay ayatken ka iti kastaunay. No amom la kumano kasanumat kasakit kanyak dagiti ang mapaspasamak ani. No amom la Ay, nagsakit. Diya ko namunon niya ti aramida. Maasya na kunay kin Elmer. Hanggang makasano ang malipatak ni Charles. Oray ni Elmer ti aday ti sipay ko. Ni Charles lagtamot ti linaon ti puso. Anya ti rumbang nga aramida. Charles, at tuyak iti sangwanan ti tanong mo. Agpagpakaasya. Asa may kumatay mo tinananay away-awaya. Di da kami kumanriribukan pa'y kini Elmer. Ang moment no kasano ti panangipatan ko itikan ka. Ang pangasim. Napanubusan na kuman nga agayat iti sa bali. Manipod kita. Itanam kon kan lipat ni ayan-ayat o binukal na. Itikas na ang makarugi ang matan.
Ang talinadlangan kinilagip dagiti napasamak iti nagbatan ta. Tani Elmer itan ti ayayatan. Ni Elmer itan ti biyag ko. Ngamin iso tinangbukal iti kinatawag manipod pinanawan na. Hazel, Elmer, napanak yung balayo. Tapno ka sarita ka. Ket, naibagat ya, ma'am. Ti sasarongkar mo iti tanam ni Charles. Iso ang sinurot ka. Elmer, amangan na ti pampanunutam ka. Pakawanan na kumakaдаgitin sa usawang ko. Iti napalpalabas ngal daw. Pasensya kan. No pinagpili ka kada kami ka ni Charles. Amo ka sana rumbang tinaramid ko. Itala na amiris ko. Asa na rumbang apagimunak. Tibay sa atao nga awanan dito'y abiyag. Awan rumbang nga ikidawam iti pamakawan, Elmer. Maawatan ka. Kan maysa, adamat basol ko. Iso akidawak ma ti pamakawan mo. Ikarik, manipod ita. Itanam kon kinilipat ti anyaman nga adda kada kami iti di Charles. Itikas na, agbalin anaragsak ti buklan ta ang pamilya. Agyamanap no kasta, Hazel. Ket, ikarikmot kan ka. Nga agbalina ka na sayad nga asawa. Ken, ama dagiti agbalintong anak ta. Ay, ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka matunay-unay, Hazel. Sikati amin ko. Sikati biyag ko. Ikarigadi kan tupaldangan. Ipatpatag ka unay. Taon 2020 idinagkalaysa kami kani Elmer. Kat ita, adan may nga anak mi. Normal iti agasawa ti ada di na pagkinaawatan. Ngam kaasi ti apo, maornos mi matla ang adagos no kasjay nga ada pagrikyaran mi. Aklonak nga ididamo kat narigatanak amang lipat iti day di Charles. Ngam iti panaglabas ti panawan, ininot analipatak. Kat inpamaysakon ni Elmer iti biyag ko. Nang runa idi addan anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Hazel. Ken ka pagayam, Hazel. Ada oras wenno panawon iti amin abanag pagayam ko. Di ka sumurek iti may sa relasyon no ammom asaan ka pay ang naka-move on iti immo na nga inayat mo. Ngamin, masaktan laang tirik na ti tao nga agay ayat ken ka. Ti napalabas kat napalabasan, kayat naasawan nalpasan. Aramidam kit di daytoy nga inspirasyon tapno bumangon kan mga barwanan. Naragsakman kan saan pagyamanam, ngamin nagbalin daytoy aparte ti biag mo, iso na laang taawan meten iti daytoy abiyag. Iso nga rumbang na laang nga rod nga itanamon kanilipat. Kablaawan kayo kani Elmer, gapo iti nabaligi a panagpamilyayo. Sapay ko mataag tultuloyan ti kinaragsakyo. Alakasan pagayam Hazel, kat pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag
nga umay mang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biyag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat impatulod ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marife. Manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak kadagiti makunkuna a NBSB when no boyfriend since birth. Adomat dagiti nagararam kanyak ngam kasla mabutengak a maki-boyfriend. Aging ga adimteng ni Jomar iti biyag ko. 2 taon mimat anagayan ayat ka ni Jomar. Naragsakak iti relasyon mi. Ti amok idi kat ison ti lalaki a kagasat ko. Ison ti lalaki a makadennak aging gatong palbiyag ko. Banag a nagbiddutak. Katap no nalawag ti amin, rugiak nga roden ti agsalaysay. Wen gayam, sa anak ang makigiddan kada kayong agawid, friend. Ay, apay ngay? Sukunan na ka ni Kevin. Wen, nag-text kami ni Tay. Naku na, adagasan nak dito'y office. Okay, fine. Ikaw na ang my boyfriend na may sasakyan. Ah? Sika talaga bakla. Ay nanta kami laangan ka ni Marife ti awan taga-sukon na. Ang amanyangay nga ron, ganyan talaga ang single. Di ba, Marife? Wen nga rod bakla. Ay, kaanutan to nga tamot ang maadaan iti boyfriend. Ah? Di ka man, friend. Kat no damag ko nga adu ka no ti agar-aram ken ka. Apay, awan pay ka dinapilim kadakwada? Ay na, no aklunan ni Marife jay sutor na. Ay, siyak tulangan ti magmag na. Ay nakakaasi akmet. Angam sa bagay, awan matlugan ni Jomar apang sukon na ken ka, no bilang laeng. Dahil dyan, ano ubad na ka? Ala daytoy. Di mo man lang malaplap danan tangiwat mo bakla. Ay nagtal na ka man, ang mga nod da makangun. Ay nawan problema, ora ada makangag. Aklunan nga minin ani Jomar. Iti kasta, adamatan mang suksukon kan ka. Ken, adan tumatan pakilugluganak. Kasjay! Hay, naimbag pa'y ka ni Julie. Nasarakan anti forever na. Sana all, kunak man latan. Kat, ado mo ti suitors mo. Adda pa'y foreigner. Sana yan. Ay, true. Aduda Ngam, sanda mat agwapo. Akas ka ni Jomar asutur mo. Wes ako type sa kanila. Di ka man nagpili-pili. Ay na siyempre, pilik at talaga jay guy a deserve na ti pamatag ko. Iso asi ka, aklo na mo ni Jomar. Panagkunakit na singpet. Gentleman, ken kang runaan na. Gwapo. Sika talaga. Kahit po mo tibagbagak. Aklo naman. Tama nga no, sana makauray kat siyak ti arman na. Ay, in 1 minute, datan ko na kon. Anya, ay sika talaga. Tila ibagbagam. Manumatan na bulan tinapalabas. Manipod nagdatonakan ka. Ay, maging ta. Diyan mo, nandanamnamakan ka, Marife. Jomar. Ay, sana palikot na ita kanyak. Ay, ayatan ka unay. Isong aguray aging kat aklunan na. Jomar. Hmm. Makita ka man.
Kan mariknak anapod no ka kanya. Ah? Iso nga ita. Aklunan ka. Kaya't mo asawan na. Datan? Agyaman ako, nay. Agyaman ak tayo naklon mo ti ayat ko. Sikat ti umuna ang boyfriend ko. Kat sapay la kumata di naktulukwan. Di naktupaldaangan. Sapay kumata saan nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Kan sapay la kumata di nakpagaramitan iti saan anasayaan. Ikarik, saan to apulos ang mapasamak na ita? Aramidag ti amin. Tapno saan mat ngagbalaw ti panagtalag mo kanyak. Di kan to agbabawi ti panangaklon mo kanyak, Marife. Ikarik na ita. Ang kasanugayam ni Hana. Di matin pagakon ngawan kamin. Winaswas min ti relasyon mi. Sakbay ti panagabrod na. Iso nga awan ti rumbang pagtanagam. Sikan ti ayayata kita. Kat panagnagakkan ka na ita, Marife. Asino, dyan ang itulod kan kay Dirabi eh. Ni Jomar nanang. Ayun gayam. Jakmatan na ibaga kada kayo. Agayan ayat kamin kin ni Jomar. Ha? Kinapod nuna. Dua bulan ng tinapalabas. Manipod inaklon ko. Kasta ka di anak ko. Ay katuan na. Akuray ka. Ni Jomar, dyan ako ng kanyak iding at dakayan ayat na nag-abroad. Saan ka di? Wana nang. Iso. Ngum kaayan ayat na ididayjay. Sakbay ang nag-abroad ya babae. Nagwinaswas da. Kasta. Bala, uray agayan ayat kayon. Di mo liplip atan, di ka na ayon ko nga ibilbilin kan kanak ko. Nang runa kat itakala ang amaki boyfriend. Di mo ipaay amin a panagayat mo itiday dya at Jomar. Adalom kumapay anaimbag ti husto a kababalin na anak ko. Wana nang. Awan tirumbang apagdanagan nyo. Ay ayatek ni Jomar. Kat amok akas tamat kanya. Agyaman ako na itiregalo nga intad mo kanya, Jomar. Awan ang yaman na. Sikakit di man. Magusto ko na dito ako antas kan earrings. Siguro, nangina dito yan niya. Agyaman ak na magustuhan. Awan tinangin na kanyak. No para iti babae nga ayayatek. Di sa maruno kat jay itong sing-sing. No, umanugot ka. Ha? Sing-sing ko na. Wen, mariknak nga ayatan naknat. Iso ang masigurado asan ka ngagkad-kad. Ha? Kaya't mo asawan? Agkalay satan? Wen no lakid di tayo manugot ka. Wana. Asino ngay mati babae nga agkad-kad iti dayta. Anya? Agkalay sa kayon ka ni Jomar ko ng friend? One friend. Ay, sana all friend. Umun-una ka pa yun nga agkasar nga may tisyak anabayagan nga the boyfriend na. Ang itapay laang, kablaawan kan friend. Congratulations! Nagsapa matan dayta, friend. Katwan sabalin tumanon inton aldaw ti kalay sayo. Saan ton congratulations ti ibagak? Anya ngay. More kids kunakton. Anya. Sika talaga. Agpada kayo kinibakla. Kastamot lang ibagbagana. Nagpintas matan dito, Jomar. Siyempre dito iti kapipintasan na lugar para iti agayan ayat akas kadata. Umay ka, mapantay dya banda. Napintas ti view ijay. Okay. Okay. Agtugaw ta dito Wow. Nagpintas ngagpay sa TV, Jomar. When man, kasmot lang ti kinapintas din numya. Adandanin agbalin nga asawa. Sika talaga. Katwan man, saan kiting? Agyaman ako na, Jomar. Napanagnak akon at talaga nga ay ayatan na.
Kurang pa'y dagito Marife. Makitam, kan mariknam ton ti pudpud no panagayat ko. Inton agkalay satan. Matumpal ton dayta, iti kabiitan a panawan. Okay kadikan ka. No, dito ita na maturog ita arabi eh. Malam nga minan. Amangan mo awan maabutan ta ita abas nga agturong ija Isabela. Masapa talatan iton bigat. Awan parikot iti dayta. Okay lang, basta kadwa ka. Sige nga Rod. Enjoy yung tati agpasyar, Marife. Ay na, nasaya ta simra ka ita, friend. Una, Oh, apay nga awan kay di biyernes. Di ka pa'y nagte-text, wano ag-chat no sa dino tinapanam. No agang anges ka pa'y wano anya. awan nga min signal iti napanan mi kini Jomar, bakla. Ay, no kasta, nag-date kayo manan ka ni Jomar? Nag-date kami. Iso asa anak asimrak idi Biyernes. Sana all ko namon. Ang mukmat lang nga isot isungbat mo. Ay, no. Saan asana ulti ibaga? Anya nga rod. Mag-ingat ka sa boyfriend mong babaero. Anya? Amo matan kanya, nalaingak nga gimbistig ka. Iso, ama-amuak, dagiti saan arumbang, ama-amuan. Anya ka din dayta nga ibagbagan, friend. Ay, jak pa'y kayat nga ibaga ita. Kayat ko pa'y apanagnakan no pod no timang mangag ko. Ibagak tumatlakan ka. Api nga taakas iti bagbagan ni baklay di kalman kanya, friend. Ha? Pampanunutak ngamin. No apay akas di mo't timbagana. Jay ka di naibaganakin ka, panagnakan na pa'y nga umuna? Friend. Kastunay, nakita na kanu ni Jomar, ija ili, di na minsan nakalman. Adda kanu kaduan a babae. Anya? Iso tinakuna na kanyak, friend. Kat no saan ka nung agbidot? Iso dayjay tay babae nga ex-girlfriend na. Jay ngay nag-abroad. Kaslahana, kunana idikalman. Anya? Agkadwa kami mo't kini Jomar idi Biyernes kan Sabado. Kat Lunes ita. Domingo idikalman. Kaya't naasawan, nagkadwada idikalman. No saan ang nagbidot ni bakla iti nakita na. Anya? Itay kapay apalpaliiwan anak ko. Kaslasaan ka makaid na. Nana. Oh, apay. Adda ka di parikot mo. Ibagam kanya kanak ko. Diyak namin makontak ti cellphone ni Jomar. Manumatan nga aldaw. Anya, Madanag anak nanang. Diyak amuno anya ti aramida. Nang runa idinadamag ko anak kasublin dito Pilipinas jay ex-girlfriend na. Kun adda na kaibaga kanyak. Nakita da ida nagkuyog ijay ili. anya. Diyak kaya't apat yan. Gaputad da pa nagtalag ko kankwana asaan nakalukuan. Nana. Oh, apay nga'y agsangit kamutan anak ko. Sa balit ang parparig na kanya. Diyak ka muna niya taramita. Diyak kaya't apanunutan aluklukwan nak ni Jomar. Ngamday tatag parparig na kanya, nana. Napan ka ka di balay apag-abangan ni Jomar? Friend. Ngam sigon iti landlady anak kasarita. Idi na minsan pa'y alawas apim manawan ni Jomar ichay. Anya? Kan may isa, napanak iya pagtrab-trabahuan na. Nakunada kanyak anag-resignan. Oh? How come? No sa anak ngagbidot, nagawid ijay lugar da. Pampanunutak ang mapanak ijay lugar da. Kaya't kula kumama ka sarita. Uy, agsangit ka matan. No kaano nagplano kami para itikalay sa amin. Isumat ti panangrog iti panubok kada kami. Diyak ka muna niya ti aramida. Kaputa pulos matadyak nakasarsalita ni Jomar. Manon alawas.
Diyak amo no niya ti rason. No apay anaaramid na kanyak ti kastoy. Ay na anak ko, pangasim ka di. Mangan ka. Awan ganas ko ang mga nanang. Mangan kay latan. Mga nakdulatan ng mabisinak. Ay, saan mo kumabaybay ang tibagim anak ko? Kita umanday talangam. Nagdakulan ti nagbaliwan ti pamagim. Kimutong ka. Nanang, Kan maysa, nagunugan da kita matam. Amok nga agparparikot ka, gapo iti agdama sitwasyon mo. Ngam saan mo kumamot abaybay ang tibagim? nanang, Saan ani Jomar ti makagapo, tapno baybay ang tibagim akasta. Ad-adakit di nga ipatag kan ayatum tibagim anak ko. Pagyamanam kiti, tanakitam ti kasya nga ugali na, ita ta saan kayo pa'y anagkasar. ngam, nanang, Ipatag mo tibagim, saan asika tinapukawan, no dikat ni Jomar. Ay na, pudno ti imbaga ti inam, friend. friend, Saan asika tinapukawan, nudikat ni Jomar. Aklunum latan asan ada kayo ti para iti tunggal maysa. uray anya ti aramida. Diyak maliwliw ang tibagit, Julie. Ay ayat ang unay ni Jomar. Iso ti damo nga inayat kan impatag ko. Amok dayta, friend. Ngam no talaga anapudnuken ka ni Jomar. Saan nakakumabas talatan pinanawan? Isu asaan kan amang namnama nga agsubli pay ni Jomar ken ka. Gaputa tinapudno a lalaki, awan ti ilimod na ken ka. Anya? Mapan ka talaga iji lugar da Jomar? One friend. Kayat ko lang nga amuan. No apay an aramid na kanyak ti kastoy. Ay na. Dahita nga inaramid na ken ka, friend. Pakakitaan asaan anapudnukin ka. Friend, Mapan ka iji lugar da? For what? For closure? Ay na. Ti lalaki akas ken kwa na. Saanin anas ken pay dayta closure dita. Move on. Lipatan mo day di lalaki. Pangaasim friend. Kitaan talangam Nagbalin kan akas la hagard. Or no man tabagim. You deserve better kunakmanen. Apay, saan ka kadi asumra kita anak ko? Wananang, saan? Tapay, anya ti aramidem. Wano sa dino ti papanam, ta saan ka asumra? Agbiyahe ak nanang. Mapanak iyay ayanda Jomar. Kayat ko ang makasarita. Anya, Di kay madanagan nanang. Kabailak ti mapan nga oray si siyak laang. ay na anak ko. Husto ko man. Anya kamutan. Isagsagmak mula ang tibagim iti kastangar aramidam. Ngam, nanang. Saan na kang ay-ayatan ni Jomar? Iso apang nga asim. Husto kuman day tangar aramidam. Mairamraman pa yan ti trabahom gapulaeng iti dayta. Naimbag nga orasyo, tata. Kastamit kan kabalasan ko. Anya ti masapul mau. Salud-sudak la kuma. No am-amuyo ni Jomar. Sigun iti bakat nga ada tersena na anak salud-sudak. Dito'y kano ti balay na. Ay uwan balasan ko. Siya ti ama ni Jomar. Apay kaday. Anya ti masapul mo kan kwa na. Kaya't ko lang kumaama kasarita. Ay, adami na pananda iti kaayan-ayat na. Madamdamada pa'y siguro asumang pagbalasan ka. Kaayan-ayan. Uwan. Nakuna na itay kanyak ako yugan na ni Hana ama panagpa-check up iji ilay. Ay, masikog ngamin.
Anya, Umunag ka pa'y balasang ka. Mangisagana ak iti merienda. Kabayatan, ti panangururay mo kadakwada. Apay ngay may kapayla dito'y Marife. anya. Saludsudan nak no apay nga mayak dito eh. Anya a klase day ta saludsod. Anya? Awanan kay tibayin. Di mo inikan patag ti kinapudnokan ka. Pakawanan ako ma. Amo, nasaktak ko na tiriknan. Ayayatan ka. Ang manipod nagsubli ni Hana dito Pilipinas. Nagsubli ti siguro pa nagayat ko kankwana. Awanan kay tibayin. Lukas tamat lang. Imbagam kumakanyak, ididamo pa'y lang nga dalata panagayat mo kankwana. Ha? Iti kasta, sa anak ka nang namnamakan ka. Pinanawan na kakaslawan anyaman na. Nagplano tangang kalaysa. Nang namnama, ngam kasto'y gayam taramidam kanya. Kasi tinapanak. Pakawalan ako ma. Aglunan ta. Saan na data tinaikari ditong galmaysa. Ayayatan ko na niya na. Katjak kabailan ang mapukaw itibiyag ko. Anya. Ay, imbagakmet ngamin ken ka nga uray di kan mapmapan. Na imbag kumamat no imbagam kanyak taadda kaduam anapan. Sanan, friend. Jakmat kaya't ama isturbo ka. Tinapatag, nakasalita ko ni Jomar. Lipatan mong dayjay. Kas iti kanayon mo nga ibagakin ka. Anya kamot. Saan ama ikariti lalaki akas ken kwa na iti panagayat mo. Ag-move on kan. Saan man na dayjay lalaki ti makagaputap no kas tamblatan? One friend. Amok anarigat ti manglipat iti may sa atao. Nang runa no inayat ken impatag mo iti napudno. Ang amok kabaalam dayta. Carry mo yan. Narigat at talaga, friend. Ngam arami itak ti amin. May liwliwag ko lang ti bagit. Amok adumteng to ti altaw. Malipatak ton amaming pinsan ni Jomar. Nagsakit ti inaramid ti kayan ayat ko kanyak, Miss F. Ni Jomar ti makuna a first love ko. Isu akas taunay ti sakit tinakam ko, gapo iti panangluko na kanyak. Nagrigat nga aklunan, nga may diagangay, babaan iti panangliwliwa dagiti gagayam ko, nang runa iti pamilyak, inaklon kon asaan ada kami ti para iti tunggal maysa. Aging galangan ditoy, Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka panang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Marife. Ken ka pagayam Marife. Adda dagiti tattao adumteng iti biag tayo. Adda mang paragsak ken adamot mang pasakit iti rikna. Adda dagiti mangipaay iti saem ngem mangibati met iti adal kada tayo. Sapay kuma ta masarakam to ti lalaki nga agayat ken ka iti napudno ken mangitungpal to ken ka iti altar. Alakastan pagayam Marife ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas.